Sojek mau. Sojek mau maingko. Sojek kapai hong kecil korus. Inan buyay kaping kasapal kalangan ng sama child coach mo ni pantula. Kaping ki maur, resanggakan maur. Melepil kaping ki sa pulimelimpak pilkach ki ang kachayl tupsowat chaylan pilkakin kupena sa pulimamasan kan kaping nga coach pilmen wiyachay pilmen wow ni kicha korres me pilpachang life at sojek watch tama pampil kach tamur pilwaw ni kicha korres mele litarin kauno bata o korres amoni pantulay pilmen kapesa masis ngay etay Joyz Lipai ken pachpacho mawi away kapag nga coach kailangan ng coach imen child ang pilaw panahan ki ang sumaw kisech me kauno coach ki ang child kamelele me weyu te chocho pilmen yang pachang child up soche kak eri moni pampil tulay men child ang niyo panakapakap kapung ki ang kauno song kores kalangan no wasa kapil mimi ye ni men kan pilpachang ye chak chai leo panet chai kapakap samat sopi tilapalap kalangan ng kumamayang coach sam sojek mau kiset mas kumpil kachkiyang kich masapaniw ka pa na sa pulumas mayang coach sam kalangan ng kaping kisang kores kapay kang kores po nas mo remen may sa o kares me pampil pachi ang live watch me pan kachta murkan main coach kapayata ray mur o ipilpaki cha main coach iwiyache tupsawin tatok remo main coach kumiyan kachin tatong kanya yang kapil sa pilmasen kan main coach ipilpaki cha main coach sam kalangan pil open mo yung kan me pilpampachi ang live watch main open mo yung kan may sam sa plimasan ang pilkako wayo auteta ni wayo mo may coach sam kalangan kaping kiyang komisyon kores may coach pipilpang kach tamur kan may coach sa plimasan ang pil pat na ni wayo mo yung may sam kalangan ng komi kaping kiyang komisyon watch may sam song kan kores may pilkan karampach more may coach sa pilpukatang komunan kulak po siya manaman kicho peki remo kaun Jesus Christ and inchamu yang kachin kaya tiya manaman kich kawasak-wasakan kores makin karang pach mo yang komi main kuat sam kalangan kaping lingan wow koresan ko yang komi may sam siyo kalangan ng komi main papakot image may bulyanti kich kores may upananan life watch kapro yang komi at kaping kasapal kalangan lengan wow koresan ko yang komi yung marami sarawi kaun Jesus Christ amen kalangan sojek mau kores sojek kasaleliak mapil kukutakan kalangan kupuran coach men poita na nachay maur melel monay pantula na nay oralapin sojek watch ipil wasayu may pilmen pileo kachaman kin kichail melel kichail men pileo kachaman kin kichail wasayu nan
Amos 8:1 mamasa ni. Ipan watak. Ari ansa weo pan koto may pan katartiyong pon sap which lek lapalap. Aramasakan pan tupak la ap kaitek tupakan men kang plawa. Repan men nimpilta ap kaitek tupakan pil. Repan men chungaleta o nim masanen sangren kauno. Ngay kauno wasal lapalap yeme mamasan. Tuti ay sakriyaw masani. Aramasakan pan kakanseli wasa sang seten mela lelset bati taranian o tulula pitak paliyapang kulang palimase o repan rapaki wasa koras masan sangren kauno a presocha pantiar. Riyay kompakapay ko. Melel wasach me kauno pilsair kay mor. Laimong yung sochukwach may pilmen pacheng ki kichail. Wasa katete yung kichail me. Euran chaipan rapaki menrong masanen coach apo pan surala. Ari kamelele man sumawmech riyay kompakapay kichailen ngongki rong masanen coach. Kapang kariyay kan mapil chiyanger moy nan kauno pita. Masanen coach mapil papos kamelele masanger yat ko tolel sochuk wachinin kapang ki. O ipil kamelele me pangak kay mong kichail me memor ka kichailen menlaw ngong tapwete. At too late. Arwasami ininin kasampal kiyo pilmen pacheng ki kichail sochukwach kichailen menlaw. Chay kate so kauchi, chay nan chiyang. Paya chay lan so maumich. Rong masanen coach, wiya kapul nan ran chorus. Ari kichail ngong taon nan chiyang mone pan sura latulul. Iwasa kisach may pilmen chiyang ki. O ay oralapin sochukwach yay. Onohnop Mwasamwasahn. Onohnop Mwasamwasahn. Ari ay watawat pansang nan Matthew riyasak payo silisak wano mamasa ni. Tuwan rano o ansawo soche emen me esayat apan leleto o cholang an nanlangakan pilsapulimen sama soche mangi sama oche mamangi kachton ne naramas pan tuweche mawiyawiyar ni main nowaw mainko kamelele mawasa ininin pilsan salang kichail may pan watak kaiti panintuwan naramas oko ar para-parang kamakamatuk ni rano ko mon nolik lapalapo o loliakan wiya puput laulel ran me nowa petelong nan warimo rap sa sairiki noliko alaw kamumuray la korosya ituwan me pan wiyawi ni aiso mene naramas pan parato ni aiso wo it kuburmak rapan sa sairiki noliko alaw kamumuray la korosya ituwan me pan wiyawi ni aiso mene naramas pan parato. Main coach, kupurmak. Ikamelele me masanen coach match ni ipil watwatak kores me pil karkaronga sa magchay kores pilwewe kir tame mamasan iwasach. Ay ninang kasampalong kuchayl na naisawach melel. Ipilmen ko nga ngayon kichar yaykan kampakapayo kuchayl kores. Melel irapukach may pil share ay ninin pil kang kakailayli kiyay mo. Yan pil Onohnop anso koroso Mwasamwasahn. Melel nan ranakan achay lamalam achay kosay ken praklap
chailen nanchiang acha perapaki acha mor acha peren acha kel ren kauno i match maple kauno ta men pachkiyang kchail sochuk watch o ipan kiyang larsan en pil mia me pil men kapachaya ngan pil tola kalangan o sochuk mau. Amen, amen. Hey, kameleleme. Masanan coach McChail. Rong sangren. Pinakapo. Minanin sain salamau melel. Onga minamen chail. Melel. So chicken run what? Kasambalin. Kachan kakuya. Onohnop. Nan ranakan buwaki. Ekatete yung chain nan matu. Me kachton Christ. So chamemen weweki. Area kasambal melel. Ong kachay karusyen. Melel. Niya chay mamor melel po samda. Buwaki. Ika meleleme. Samba ewiya achawasan. Kachan kakan kaunapata achamor. Samba ewiya wasayu makomuyongay kachaban. Uyata achamor pwe. Kachaweweki. Makachasochban ni mo po samba. Erin achamor. Ari kasambal melel masanan coach ong chail melen so chicken run wat kachan kak kauna pata chamor ta kachan pil Mwasamwasahn kasambal melel ong amenamen chail pwega beng buk saraw beng katete yang chail me kaston Christ so chamemen wewegi ari ima kayong kasambal ong amenamen chail ya chail yamamor melel po samba Takchaygan karusyen mo yamamor lalato melel so chicken ranwich kachan uye Onohnop an so karusyen kachan piluya Mwasamwasahn kachaso chaweweki tame pan uyawi ariya kasambal melel ong kachan kakan kauna bata chamor pwega peng buksaraw katete yang chail nan Ecclesiastes 8:8 wasaw peng katete yang chail me Mela kacayla ramas karusyan kacay banyan sobay. Ari kasambalin kacyan kakan Onohnop ta kaukaunap achamor. Boy kanan ay so matuwa chamet kacay ka kelang. Mamela kareng an so karusyan na wiwiyaw. Ari kasambal melel o nga menemen kacay niya chaw yamamor melel po samda. Kacyan kakan an kiyan so mau. Makauno coach mo itang kamuyongay kachan yamamor. Kachan kakan kauna pata chamor. Kachan kakan chechek at chamor. Pwegi. Puksaraw katete yung kachan may ipukon imunchichiyo. Nansone isa kaisap. Amasani mekan nanchiyang puen perapa. Kawela takamela o kawela at chamor. Ipukon imunchichiyo. Akin songasongan an kawela at chamor. Ari ima kasambal ki kachan kakan uya Onohnop nan ranakan. Kasambal melel o nga menamen kachay melel so chicken ran wachi ka melel me kachay karusyen. Kachay kan uya rong masanan coach. Ari kasambal acha kasambal ka masanan coach acha plata peki yang masanan coach. Pweki i masanan coach maban kakan kauna pata acha maur. Ima kayong kasambal bakchay la ramas karus kachay ka krong masanan coach. Apo ima kayong kasambalo kachan pilata peki ang masanan coach. Niyan so makachap peki ang masanan coach. Kau na pata chamor. Niya sa mima doon samba. Kasambal melel. Ong menemen kachay melel so chicken ranwich. Sabol man coach masan ong kachay. Nauya mamor lalata ranwich. Kachan kau na pata chamor. Puksaraw katete yung child nan maturye sa klimaw katete yung child. Maurin li mabuksaraw masa ni may raikorus rakaw na bata.
Ray korus rakaw na bata po lalwan na so yume limen aray kaw na bata so laychar paranyang petalong. Ari makayong kasambalo pwede atsakaw na bata at so char pagkachanyang petalong. Ren kaw no. Asansal nan puksaraw nan maturiyay sa klimaw. Rechikachikaw kokoti puksaraw kat katete yang chain man yan so me ngilo kotong rail me ren ona bata po all kamoto sa motor buksaraw katete men yan so maraporta men aray kaw na bata asolay char buksaraw katete marapaki ren iray men ren pilkiyang rail pilan ni rail lamp ko ari ima kayong kasambal melel ong komuyongay niya sa mamor po samba pwede lalwanan so yung makomuyongay katsa pil ananeta sa was katsa ananeta apo solar acha anson kachan kaw na bata law chaka preyang mania chama mor po samba ye acha anso maun kachan kaw na bata chamo puksaraw katete yang chainan matu isu riyay sakpayo ko tuwasaw may iraikan makanrong masanan ko so plata pekiyang rekan kelay riyay kambakabay melel nan sailakwach bakachan ka kelay nan sailakwach kacana na masanan coach. Masanan coach mabankakan kolkomi ongay nan sailakwach bakachan kakan kokowi na nasaw ya papakaon. Ari maple man batch kiyang pinaka po masan maple. Kaskasale yung kachay melen soch kan ranwach may nanang kasambal melen ong kachay karusiyan mauya mamor lalito melen soch kan ranwach. Kauno coach coach man mag wan kasabal mamasan. Kauno coach coach man maging kachin kapayata sabal mamasan. Ari makachaman klang manamanen coach na nachamur masanan coach kachana na pekiya. Pwede puksaraw katete yung chailer me masana yeyi coach. Ari makacha pekiyang masano ayay kasalapen acha pekiyang kauno coach. Acha kapayata masanan coach yay kasalapen acha pekiyang kaon coach ariya kasambal melen o nga menemen kchail melen soch kan ranwach masanan coach awya masan makapay melelong kchail karusiya na ramas apo kin kapay lachana na sa mor yan sumaksakan plata pekiyang aban socha uyata kapay na nachamor makachapan uyata sonrongarong ap socha plata pekiyang masanan coach aramas korus kakrong masanan coach ap malawlaw makin plata pekiyang masanan coach ariyay kan bakabay te no kan babakan masanan coach kachana na pekiyang pweki masanan coach mauya pasanan me karusian pasanan maur pasanan song karusian makachana na masanan coach ari ikapungki melen soch kan ranwach pweki kak kichakak rong masanan coach pinaka po bil ko siya nitsepen na watawato na nemos katkatete yung child apan lelewan so makachapan rapaki kichaso chapan diar ariya kasampal na nanso matuwa chamet mamasanan coach ang so karusiya na kan raprapakan kicha kanten kicha makan rapak masanan coach ap masanan coach makan raprapakan kicha ariya kasampal kichan kakan belata peki yang masanan coach pwede lelan so kicha yang rapaki ap kicha so chitiar kichan kiyan so ma buksaraw pin katete kichan ter indalakap pagkicha so cha wewe ki ya autapen lakap ranwach ye acharan ranwach ye acharan pwe iran makchaw ya memor kicha so cha wewe ki tama ban uyaw lakap may ban memor lel lakap kauno kalep mamangi autapen lakap kukulang ranwach kachakak ko siya ranwach pwede kachaw ya memor arapilaw siya ka preyang so chicken ranwach kasambal achamor mo silangan kauno kasambal mele kachan kakan kauno bata achamor ari masanan coach may men bilyang at pacheng tame san saler tapay na ka po pilmalan sa sereng chain so chicken ranwach o kauno coachan kachin
kapsa chikidu sapol mamasan makachay uyarong so chicken ran which kasanetin na newe umong Lau cakap prayang masanan coach at kapay melalong kachay karusien. Apan kapay na nachamor makachapan kan pelata peki ang masanan coach. Eri lau cakap prayang kalasin iran book may bilman kabachayang nan Ecclesiastes isuriyaw wasaw masani me kolani imwew me insay suwaten mela mimiye ang mausang kolani kamatup. Panian sumak chang kola ni kamatup, kechangun kola cha pereperen ok chapur. Anian sumak chakin kola ni imuyo me insay suwatan mela mimiye, buksaraw katete yang chain me. Akasampalo o nga naman kachay po yakin pilew kachaman kiyang kachay makachana na kauna pata chamor. Rakasambal melen ong kachay karusian melen so chicken ranwach mamamor lelatoranwach at chamor kasambal melen mo silangan kaun. Kachan kaun na pata chamor. Ari imasanan coach may. Ipin man batch kiyang o kaun o coachan kachan kabayata kachay karusian makilikalang. Life watch melen so chicken ran watch. Kaun o coachan kachan kapsa chiki. Nan mongyong karusian. So chicken ran watch. Kalangan. O ibaan bil. Pakitak chailan bil. Ew pinakabakat. Wasama kami miyan, ichay upanay. Uyacha, kasapal kalangan kung kauno. So chicken ranwich po eksabol mamasan. Kalanganin kamu melel main sa melen so chicken ranwich sa kapinggi. Sapol mamasan masansal melelo nga menemen kich mapilew kachaman kiyang kich. Lord, sen kakan kau na patch more. Nanrana kan karusian main sa. Sam duwanach wewe kum na ipkon imunchichiyo en kin songasongan kawelach maur main sam a penir kachin masani Lord makom kachin parato po kamu yan kachkiyang kich yay maurun sak main sam siyawa coach kalangan kabakap kila melel sapol mong masano Lord kich karusian marongorong sapol mong masano Lord sakatete sapol mong minchaw en kakan sila sapol mong masananan maung yung karusian marongorong melel soch kan ranwach main sam siyawa coach kalangan sa bilkawela songan utang ni munchichio kan karusian mekin songan wato Lord puen kawe kila te kamano kaya kila tama sa kan uyarongorong main sam siyawa coach kalangan soch kan ranwach ipilkatete melel inchaw melel ton karusian marongorong sapol mong masano main sam Lord yeyang kich hapapali kich kawkawit kich Nan Sailas kwach, pasan kakan kokoway, san kakan yang lel, ni imunsalo pasan kakan yang alak sakiskan, mapainir kachin kawkawnap o nga menamen kich mainsam. Siyawa coach kalangan nan klakwach, ibilaan kiyan somaw melel mainsam, pil kabakap kila melel maur karusien, mapil somaw mainsam. Siyawa coach kalangan kamukochamen, manaman kamukochamen, makachin masani, Masaban lukwaryang kamoy, kambang kachin sapang gauge main sam. Lord, ibil kabakap kila melen, maur karusian melen nan klakwach painir, and kachin toka wasa karusian, nan baluwar karusian, masomaw main sam. O kamaw yalan marin Jesus Christ. Siyawa coach kalangan sa socha perka katete makamukochan kamaw lang. Lord, sa katete iling melen pon, aramas karusian main sam. Soch kan ranwach. Siyawa coach kalangan sa kapinggiyang kamoy sapol mo masano. Main coach, painiran ka chinggayang kich karusian. Pasan kakan kapayata melel kupra mo melel po sampa. Tama kich karusian, pagkatar kita melel po sampa. Pasan kakan kapayata kupra mo Lord Jesus. Main sam kalanganin kamoy, kapinggiyang kamoy me karusian. Lingan wow sarawi, and kapurpurwayan kamoy. Numaranach kauno watson kamor. Yeyas kamukahon Jesus Christ. Amen. Amen. Kalanganin kauno o kalanganin kupur karusien mapilyang tacheng life melen soch kan ranwich kauno ko chen kachin kabayatak chay karusien maran Jesus kalangan o sochik kasaledye main ko kalangan o kasaledye